tema perikop ini, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Suluk solanasang tonton di kure sumang alangan puang madinkin aben atu tasitamu ulendui acara umpama tanda pena lan channel YouTube IKB Bahasa Toraya. Ladi rangi tu kadanda puang lante atu totemo ta palaku pak tunduan langan puang ta pasamayang. O puang kikamali tu kadami lami parampo lako kami laki basa laki nandungan tu kadami tunduikan olendui kuasa pena masal lomi anaya te kadami ma'din lamin alainan lan penangki lan Kristus Yesu kirampo mati kali ini. Amin. Suluk solanasang ia tu kadanda puang totemo di pasakka lamai paapudian 140 karua ya tunas lamai angka maapel 5 kadanda puang na kuah mintu tola umpu di sangan na puang belan namang kamo makada anna di padadi nasang. Suluk tu dipakabal olang puang kira-kira penpiran miki tuma adioren lan kami nomban umpakaraya allo kadadian na puang batu di kwa pempiran begitu male mak Natal la ulendu ina kami nomban Natal jo gereja la jona pasikolan la jona kantoro la jona organisasi la lana lutanan dapo syadendu ka batu biasa lamban la bulan Januari mintu nato la umpabu tu kaparanuanan la tontong kila umpu di umpakala abi puang mendadi misa apa ananungan lako kita kumua rampok iraka paranu umpu di puang ke ma Natal ki batu rampok iraka susi penonton to menonton tu bisa masorro belanna inang tempon bang mo dipogau setiap tahun lampa basanta ia tu tama pudi umpakende kuren sumanga alangan puang belanna nakanasai kumwaya tu puang tae nama pada di mana apa ungkaduk tu mintu panampa malabi na ulendui pak kaboro puang tu umpaden atoran tang makdin ditodo tinting napokada tama pudi kumwa mintu angge maritik sipatu la umpudi puang tan nyaman na tolino apa patuan sia tananan sia langi annalino belanna lanasang kuasa sia pangaturan na puang mendadi pekutana kumua maapai tuto maapudi anna parruk penanna umpudi puang belanna natandai to maapudi kumaya tu puang tu puang natandai kumaya tu puang siya mangka mo natiro tu penggoran kapua mangka napagaw puang sulu tu dipakaboro lan puang umpakaraya allo Natal lante taun napakilala ki kadan na puang la tontong umpudi siya umpakala abi sanganda iya ke dinanungan tu katuanta lan atu puralendu katuan tuju olay lante taun iya teh inang dikanasay kumuat tang marah siya buda te mayagan isonda situka apa mintu na to maadin jolay belan na kama diorenan na puang unsi solanki iya marato suluk solanasang tatontong umpudi tatontong umpakendek kurian sumanga lan kaparanuan langan puang. Amin. Ta masamayang tontonkan ni umpudi umpakala abi kami puang lalu bintu Allah katuan ki kamu tu puang undampi temai katuan ki sia batang kaleki kure sumanga atu kadami mangka kirangi den naupa anna pamatoto ibatang kaleki la tontong umpudi umpakala abi kami puang ondong pi lante umpakaraya allo kada dianmi tundui mukan suranasang puang
Katuan ki sitaruna tonton ki sorong mati kalemi. Lan Kristus Yesus kirampo mas sambayan. Amin. Syulu soranasang pura semangat karapasanta. Ulendui acara umpamatan na pena. Tonton ki dipakilala. Anta dukungi in the channel YouTube YKB Wastoraya. Anna udah tahu untandai tapada lobo lan kaparanuan langan puang. Salam umpataru katuan tontong umpas puang tontong la umpas sakeki.